Welcome to my blog. Mai lu còn đâu? Lockdown mà tụi mình dùng đó tụi phàm mà lấy đấy, tụm mẹ hoa đấy, tụm mẹ mua hoa, có ở đi cha bữa cái thắc bữa cái, ở đi khara phone khara mẹ, TV khara ye, xin ngắt đi bắt đầu đi. ở đó na, masih cái pro sih di, ai na Thai na 2014 xoay đó orang malah, ai na research story kan da, ngah phá sát phải ta đấy, coi sana lo cái na, tụi em lấy được không biết rồi, son khuya nom da chăng cái, hay Thai na sana phăng cái na. Sigi turin sana loro thon gimne na moya akhang hi sing sum haibi ko adugi chalu bagi koi kamchong dagi chalaga changaga kasum khulen dagi mu khong na phanam sang changaga turin je ta do ne adona sigi turin je da koina nga phaba chalu bagi photo mayam dai share tok jara ke mayam yimne siko tu sida koina kari khulai season ke haibu ju nga phaba kan adona nga sai 2014 haizabu 2011 oiler meko aduna itsa pani mitude injang dare aduna koina chalibu nimitu gi nungdaram pung manga makai taba kanda koina kusum khulen ti thungne ko sida tupiu mu upi baje si samang ni ko department ama gi thabuk tasabada koina koi gi team ama oina koina tongana tawjabuni ko to koi nuala ga pung manga makai gumbadu gi koi je khong sakpa we kena sana lok se tanana bhona bada manipur lom dagi chapya lambi leite aduna koina faura ga chali jisu koi Myanmar gi lamdani ko adum mogi forest ranger lambagi gadi ki saka adegi elephant changam bagi mogi aidi to sida urize mathi duni ko aduna thengna thi aduna modu thena bakanda ko ju pakat payam na fawi ko aduna si sapakanda ngosagi koigi khulai nga fana electrofishing equipment adegi koigi chemical formaldehyde mo ko no pura ga salini ko adu si sapakanda koi pung mari makhai mu changomale sai sana lokse yonguna bo honara pakanda aduna sanok se jo bakanda nga sai koi seminary ba department moi gi thabo dum jagre koi na koi nga fa na ba koi dum simlange ko aduna si koi na nga fa ba khanda nga sai koi na haiba electrofishing equipment je around par la ani makai ahum piba male si jatai kai suna tinga sai gi nga je fa ba khanda koi na nga sai gi electric shock khra pira kanda nga je pangdhala kanda pangthari kanda koi na nga je haubu gi wane so sida seliva dress ina hiding sibu seasonariba khulai jibu seasoniba mi do electric shock tuna electric chingdana namni ko kramana chaising thonge kramana nga fare ko adu fari banga do koina 10% formaldehyde tinga preserve toraga porei ko to sida uri banga je ngapang ni ko ngapang jida magi mathabak jida koi adhesive apparatus na yauri si jina maram moiraga moije ai nungi makhada nappaga leiba ngammeba aduna koi si ye mudedi yamnadi fazai ko koina chakhiba matamde ko manipuri haidi khun me amazu le hai hojiki koina chaliba lambi jida chatragadi imphal ma tholokpa yadaba tuna yam wana moidum leiram gane na khali ko adagi koi gi sida atem pangbira pa moi gi villages me ama moina di moi gi tok tok pa koi gi boom ha ga bomla ha ga madu season na ga nga me ama thabu du mateng pangbi adu moi madu season pa khutta pa ga yawi aduna koi je nga je pung ma muktang makai muktang phara kan koi sak sabam thop khar chara ga koi je potha de bidar koi je dum masai ge koi je pung mari makai manga khong chapa hadi changmani na ko dum koi dum halaki aduna video se nungai bra haibu comment box da haibiru ko koi si khak na te aina sale je koi museum ju yam sale nga pha ko aduna comment box da haibiru ai nungai te haibu kari tawra he na mo ken na phajagani haibu adong sigidi blues switch sinjarake pambi buthola gadi like mutak nambiramu share to view subscribe to view be safe and be healthy